turabaramukije abakurikira channel cyangwa se televiziyo ya Intwari RTV1. Tubasabiye amahoro ava ku Mana aho muri bose, mugire kuvuga neza, mugire ishya n'ihirwe mu byo mukora, Imana ibahire. Uyu munsi wa none tubazaniye ikiganiro mutari mumenyereye. Utarakora subscribe, akora subscribe, commenting, sharing, kandi take your time, fata umwanya wawe ubashe kuba attentive kugira ngo dusangire ibyo twenda kubagezaho. Uyu munsi turagira ngo tubacire ku mayange ku cyo bita ikanisa cyangwa se ingoro y'Imana, inzu y'Imana yubatswe muri Ethiopia aho bita Lalibela. Lalibela ni muri Ethiopia mu misozi yaho miremire, aho mu myaka myinshi cyane ishize hafi 800 bubatse ikanisa, baryubaka urutare runini cyane, ikibuye kinini cyane, bimba bahereye hejuru bamanuka kugeza ubwo babashe kugira forume bayihaye, ariyo yingi mureba ku mashusho yitwa Church of Lalibela. Bivugwa ko abubatse ingoro hashobora kuba harimo ubufasha bw'abamarayika, niko babivuga mu mateka, ariko bishoboke ko kandi atari nabyo. Bavuga ko bafashijwe n'amarayika kugira ngo babashe kubaka inzu bayihereza ishusho nk'iyi ngiyi, inzu y'Imana, kubera ko mu buhanga bw'abahanga, abarchitecte, abubatsi bakomeye, ubusanzwe iyo baje kubaka bubaka bahereye hasi, bakagira umusingi, bafata amabuye bayagerekeranya ku yandi. Mu gihe bitandukanye no muri Ethiopia, aho kuri iyi Church of Lalibela ndetse n'andi matorero yose hamwe akaba afite umubare wa 11, ni ukuvuga ngo ni amakanisa 11 bubatse, kandi yose bayubaka mu rutare mu misozi miremire cyane, ahantu mu bihanamanga ureba abarwara umutima wenda hari badashobora no kwibwira kuhagera. Bivugwa ko mu mateka ya Church of Lalibela cyangwa se n'andi ma churches yose y'i Lalibela muri iyi misozi miremire ya Tigray muri Ethiopia, ni mu gihe umwami Lalibela ukomoka muri dinasiti y'Abazagwe yagiye gusura umurwa mukuru w'i Yerusalemu. Ahageze asanga Yerusalemu yafashwe cyangwa se yabaye occupé n'Abayisilamu, Abayisilamiste. Abize amateka, habayeho intambara nyinshi zitandukanye za kurwasade nka zitatu, ku buryo abakristo bashatse gutera Abayisilamu kugira ngo babambare Yerusalemu. Intambara ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, birangira Abayisilamu bagumanye umujyi wa Yerusalemu. Ni nayo mpamvu y'intambara mubona umunsi ku wundi mwumva muri Israeli na Palestina, Abisirayeli bavuga ko Israeli ari ubutaka bwabo, Abarabu nabo bakavuga ko Abisirayeli ari intumwa z'abazungu zaje kuba ku butaka bwabo. Ibi twabisanisha no muri Congo, ab'intambara buri gihe bamwe bitwa abashitsi, abandi birwanaho ko ari ba nyiri butaka. Katugaruke, umwami Lalibela agezeyo arababara cyane. Bivugwa ko yagize ishurirwa ryo kubaka Yerusalemu nshya muri Afurika y'abirabura, especially muri Ethiopia niho yagiye kuyubaka. Yubaka amatorero 11, ariko igitangaje kandi kibazwaho na benshi nuko yayubatse mu buryo butangaje, mu bitare by'amabuye bigoye cyane kumvisha uwo ari we wese ubirebesha amaso, biragoye kubyumva. Mbibutse ko kugeza uyu munsi bitazwi ngo ninde wubatse aya makanisa, ariko Abethiopia cyangwa se abizera Kristo bo mu itorero ry'aba Orthodox bavuga ko ari nta gitangaza cyangwa se
eh, amayobera yabayeho mu kubaka kw'aya matorero. Wenda hari uwotekereza ko ari ba marayika bayubatse cyangwa se ibindi binyabuzima bidafite umubiri nk'uwacu, bavuga ko atari byo, ari bo ari Aba-Ethiopia babashije kwiyubakira ayo matorero bonyine. Rero uko niko bimeze. Nongera mbibutse ko kandi iyi Church of Lalibela cyangwa se iri kanisa ry'i Lalibela risurwa n'abantu barenga 4,000 by'Abanya-Ethiopia bo mu idini ry'Aba-Orthodoxe. Abatamenyereye cyangwa se abatazi, Aba-Orthodoxe ni abakristo bo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane batandukanye n'Abagatolika n'Abaprotestanti, ariko kandi bose bafite ikibahuje, Bibiliya ni imwe, bizera Yesu Kristo. Uko niko bimeze. Rero babasha gusura aha hantu kandi bakagenda ibirometero byinshi cyane bagenda n'amaguru, nk'igitambo baba batanze. Kandi iyo bageze kuri iyi Church of Lalibela, ni ikintu kiba gikomeye mu buzima bwabo, bumva ko ari ahantu hejejwe, udashobora kugera ngo uhave uko wagiye umeze. Ni ahantu h'agaciro kuri bo, batekereza ko hakomeye cyane, ni ahantu hejejwe, ni ahantu hari Imana, ni ahantu ni mu busabane n'Imana, ni ahantu ubasha kumva Imana, ni ahantu uba wegereye Imana. Uko niko mu myizerere yabo rero bameze. Ni ukuvuga ko buri mwaka uko umwaka utashe bagomba gukora urugendo rwo gusura aha hantu, ibyo bita mu rurimi rw'abazungu pilgrimage cyangwa se pèlerinage mu Gifaransa. Iyo bahageze bahakorera ibikorwa byinshi, barasenga. Hafi ya bose baba bambaye amakanzu y'umweru. Mu byo bakora byose mu congregations yabo, babasha kozanya amaguru nk'igikorwa Yesu Kristo yasize avuze ngo muje mubikora gutya kugira ngo munyibuke. Bakabasha gukarabya amaguru yabo, buri wese yoza mugenzi we. Mu mateka y'Aba-Orthodoxe bo muri Ethiopia, bavuga ko umwamikazi w'Isheba yavuye muri Ethiopia ajya muri Yerusalemu gusanga umwami Salomon. Agezeyo yaje kugarukana, yabyaye nako umwana w'umuhungu uwo bita Menelik. Bakavuga ko Menelik agaruka muri Ethiopia yagarukanye n'ibihumbi byinshi by'Abisiraheli, bakaba muri 12. Bakavuga ko mu kugaruka kwiwe rero yagarukanye isanduku y'isezerano ndetse n'ibitabo by'Imana. Ni ukuvuga ko bahafata nka holy place, ndabivuga nk'ahantu hejejwe h'Abakristo mu isi yose, kubera ko ari bo bafite isanduku y'isezerano ndetse kandi bafite babikijwe n'ijambo ry'Imana y'Abaheburayo. Ibi rero bikaba ari ibintu bitangaje benshi batabasha gusobanukirwa. Mbibutse ko Church of Lalibela iri ku mwanya wa 8 mu byo bita mu rurimi rw'Icyongereza World Heritage. Yashyizwe ku mwanya wa 8 n'umuryango wa UNESCO, ishami rimwe mu mashami menshi agize umuryango w'abibumbye cyangwa se United Nations. Iri rishinzwe kubungabunga ibyaranze amateka akomeye y'ahantu henshi hatandukanye. Rero iyi Church of Lalibela ikaba iri muri porogaramu ya UNESCO y'umuryango w'abibumbye. Murakoze cyane, mwagize neza kubana natwe muri iki kiganiro no gukurikirana ibyo twabateguriye. Dukomeje kubifuriza amahoro ava ku Mana. Nongere kandi mbasabe dusharinge, dukomentinge, dusubscribinga abatarasubscribinga, dukomeze gukangurira no gushishikariza benshi kuzajya tubana mu biganiro bitandukanye tuzabagezaho. Murakoze, mugirisha n'ihirwe.